Kesempatan kali ini bagi yang menonton saya ucapkan terima kasih diberi sekian banyak Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita lagi ke Jampes. Umi loh, Pak. Nggih tanggi Pak Tohar nggih sak anu napa niku sak lingkungan masjid saleripun Pak. Dalem Pak Tohar enten tunggal griya wonten Pak Pengaler. Dalem niki. Kakung niki bapak kung babe. Nek niki kakung angkat. Lah nggih lah, niki mboten diplatosi. Kong. Kakung. Wes lali ya. Lah nggih. Lah. Jenengan teng ngajeng